Pararei po meno piti pene ahuru matoru. Te hau o apia e tō iero po ama paur aiana. E tai e rei te ahuru ma vau o to te ar ira tō iero po ama mataiti. Iari iai apia ini aia yuta. E toru o nā mataiti i te ar ira i Yerutarema. O mitaia te uau tōna me tua vahine, e tamahine nā uriera i tipeara. E tamaiho i ta iero pua maraua apia. Waha amoi hora apia i te aro, e nuuta ata tamaian e tāna, e mahahane rei te tautani, e whea maitihia. Waha amoi hora ho i iero pua mai te aro e rawe iana, e vauia hanerera i te tautani, e whea maitihia o te matau orean e. Wati atura a pia ini ai te mou ara o te maraima, te mou ara o Efraima e wana o atura. Afar o maina e Yeropoama, e itera e rātu ahoi. Aita o towi i te e, nā te atua no itera era na Yehova i horu o mai i te patire iara, ia itera era ia tawita, e nona roatu, nona e no tāna mautamari, e i prau whaauhia ma te mitira. E inha o Yeropoama a Nepata, e tawini no toromona a tawitara. Wa te amaia e wa amui i te prau i tōna rafatu. E wa amui atu o mai ana te tatatei ata e te hap au ore, o te whaitoito e rawe ia Rehopoama a toromonara, te vai apira Rehopoama i reira, e te itoito o reho i o te aau, e aita era o ia i mau i a pato i atu. E te nana, te manaona o tō, e pau te patire ia Yehova i te rima o te motamari o Tavita. E wheiarhi aho i o tō, e te nā atua na tawha auro, ta Yeropoama i hamani e ia tuano o tō. E ere ane ua whaaru e o tō i te whea tahu ano Yehova, te mautamari a aarona e te ati revi, e ua whaariro noa i hone o tō i te tātai tahu ana o tō, mai tā te mau whenua e era. E ua haere ana e mai te tātai haamu aia nei ho, ma te pua atorooni a piho e nā mamueoni e hitu. E riro ia e tahu ana te mau mea e ere i te atuara. Are a mato nei o Yehova ia to mato atua, e aita e nei mato i whaaru e iana. E te mau tahu ana ana te rawe te ohipana Yehovara, e tamar i ana a arona, e te rawe nei ho i te mau ati rewe i tā rato. E te tutu i nei rato i te mau ahiahi atua nei, e te mau puipui atua nei, i te tutia tā uhina Yehova, e te mea anu ara. E te pāne o te aro nei, te whaanhau mai te nei ini ei te aira ama a auro mai ta ira. E te whaituto nei te weir a rame pa auro, ia tutu ihia te mau rame pa i te mau ahiahi atua nei. Te haap o nei ho i mātou i te whaituto hia mai to mātou atua e Yehova. Aria o tōu ua whaaru e ia iana. E inaha, te ie i ho te atua te ia mātou, e ira atira no mātou, e te tahu atua nana ma te puan a e wha oto atu ia o tōu. E te mautamar ia i tra e rae, e iha o tōu e aromai te atua o to otomo me tuara ia Yehova, e oreia e tupu. Ua whaawe hiara e Yeropoama te taataia nāmuri mai a rātou, te mua mai hu i rato ia Yuta, e te muri mai hu i te taata. E ahi o te atu Yuta i muri, inaha te mua te tai aro i te muri te tai. Ua pia tura rato ia Yehova, e ua wha oto i hora te mau tahu ai te mau pū. Ua umere i hora to Yuta, te umere noa rato Yuta. Pau i hora Yeropoama i te atua e itera e rato ai te aro o Apia e o Yuta. Whati atura te tamaria i tra erei te aro o Yuta. E ua tumaira te atua i aratou i roto i to ratou rima. Ua taparahi atura apia i te mauta atatu anona i aratou, e paurahi atura. E pae hanerei te tautanir ai te taata ai tono i tra era te mairi poeroa i reira. Vi atura te tamaria i tra era i reira. E ua tumaira te atua i aratou, i roto i to ratou rima. Ua taparahi atura apia i te mauta atatu anona i aratou, e pae hanerei te tautani ai te taata ai tono i tra era te mairi poeroa i reira. Vi atura te tamaria i tra era i reira.
Ai tō atura te tamari i a iuta no te mea te ti aturira rātou i te atua o tō rātou mo metua i a Yehova. Ua tipa pātura a pia i a Yeropoama, e riro maira i ana e ienei pue oire o Petera e tō reira mo oireri, e o Ietana e tō reira mo oireri, e o Eferaima e tō reira mo oireri. Ai taho i Yeropoama i eta whahoi tō a piara ano tau, tā irihi e hora hoi o ia e Yehova, e poeroa era. Tupu atura a pia i te eta a e wa whaipui puatura i nā wahine ho e ahuru e mamaha, e whanau mai raho i ana pu e tamarua ho e tā au e mapiti, e nā tamahine ho e ahuru e maunu. E te toe au te prau ia a pia e tāna hap or a, e tāna mau prau, wa papa i hia ia i roto i te puta te perofetara a Ito. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.